Fáilte go túsfhuaim A le muintir bothainn. Éist go géir. Go dtí an túsfhuaim A conainn tú sna focail seo. Áran, asal, ardan, airgid. Éist arís. Áran, asal, ardan, airgid. Tosnaigh siad le leis an fhuaim A. Arcar na focail seo anois. Go dtí an tús Litir A aiceann tú in aghan focail? An bhfuil siad cosúil ina chéile? Áran, asal, ardan, airgid. Tosnaigh siad le leis an Litir A. Dealann an Litir A an fhuaim A. Scríobh an Litir A anois. Dean clachtú. Arcar an fóstar anois. Cad na rudaí a tháinig leis an Litir A sa fóstar? Asal, anraí, áran, ardan. Arc ar an asal ar an ardan. Go dté seo? Lé an leor leatain.